ki khubor ki babnya Menteri Rang Bak Do Keri Narendra Modi ulah tentu ya gitu ki bilang tap vote hakasin banengkong bagi day ban mi ban lai tap ya ki vote jongki hakan ki jingjit nong mi khmat chaki yang dorbar thau an lok sabha ka banwan haba ajing kran ka program man ki bat lang ba ka Akashwani nega step Modi ulah ang balada bon ki samla ki mi ban lai tap vote kan man ra ya sibun ki jimun toy na banta kari barok ka wei ulah sungo komen ban ang ba ki election commission kelas dang ya ka jingilap ba merah pehla vote desh ke liye Modi ulang baki India ke sarang ye samla kari namar baki long ke badan kaman baki jing angnut ke baskem ulah kedau pemerintah ki samla ke yo ya kalat banjit ikin nong mikmat syaki yang dorbar thwaan bakat pra ke lok sabha hadin baki ladap khat prasnem जितनी अधिक भागीदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें Menteri Rang Bak Do Keri Narendra Modi